بسم الله الرحمن الرحیم. Greetings روغبړ کول. Hi محمد, how are you? سلام محمد, څنګه یې؟ Great, how about you عبیدالله? ښه یم, ته څنګه یې عبیدالله؟ Good morning Mr. حنانی, how are you? سهار مو نیکمرغه ښاغلی حنانی, څنګه یې؟ I am just fine سعید, thank you. زه ښه یم سعید, مننه. Good afternoon حکمت, how are you? ماسپښین په خیر حکمت, څنګه یې؟ Not bad thanks, how are you? بد نه یم مننه, ته څنګه یې؟ Good evening Mr. فواد, ښاغلی فواد, ماښام مو په خیر. Hello Mr. خالد, how are you? سلام ښاغلی خالد, څنګه یې؟ I am okay thank you. زه ښه یم مننه.